Kita guyur ya. Pedas guys, enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nih hari ini kita mau makan apa ini ya, pangsit guys. Ada masih panas ya, masih ngebut. Yuk sebelum kita makan, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jangan lupa siapin makanan kalian juga ya, biar kita sama-sama makan. Pangsit tulang rungu ya guys. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ya. Panas banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, terasa deh ini. Pedas guys, enak.
Habis guys, satu suap lagi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.